Çürügen muhit. Müellif Sevil Карашай. Selam aleykum Fatma. Kir bosağada turma. Hoş geldiniz kızlar. Sağ ol Alime. Aleykum selam. Görüşmegenimizden kaç vakit geçti? Fatma kızı ile evge kirdi. Bir şey denişmedi. Donatmalar öyle tertip nizam ile turmakta. Oda köşesinde bir kartana televizorga tikilip bir şeyler vavıldap ayta. O aman 90 yaşını keçip ketdi. Gözleri sönük, elleri buruşken, ayakları zor-zornen yürü. Ama o hep etrafta olup geçkeninden haberdar olmağa tırışa. Mına kene göstereler, dep televizorga parmağını uzattı. Noğaylarını göstereler. Nasıl noğaylarını ya şu ana? Kaba söylendi kartka Alime. Bilmeyim kızım, kulağım yaxşı eşitmey. Ama olar bizim yırlarını yırlap, milli kureşimizni gösterdiler, çiberek de pişirdiler. Emine Şerfe kartananın yüzünde umut ve kuvvanç ile tolu tebessüm peyda oldu. Türkiye'nin bir yeri işte, dep kesti kreslada oturgan Osman ağa. Andaki tatarlar her vakit bir şeyler yaparlar. Bitirdi o ve kene gazetaga baktı. Musafirler başka tarafka geçtiler. Anda chetте oturgan 4-5 yaştaki kıvırcık saçlı kızcık defterine bir şeylerini çizip oturaydı. Ama yabancılarını korup saklanmağa tırıştı. Aman, dedi içinden Fatma. Artta turgan Alime abla hep Fatma'nın kızına göz atarak, sen ne kiysen de yaraşır, dep kulüp kızının parlak yavluğuna baktı. Endi böyle yüresin mi? Elbet, Allah'a şükür, dedi kız. Ama karşısında turgan ablanın fikirleri kuvvanç değildi, aksine betinde hücur bir tebessümünü peyda etti. Kız endi buna alışıp çok kulak asmadı. O mektepni bitirip koydan ketkeninden beri 5 yıl geçti. O vakittan da daima yavlukta yürmege tırıştı. İnsanlardan nefret pervasızlık korup, olarını dinlememek kararına çoktan kelgen edi. Bu koyga ise ana babası anda yaşaganları için kelip turaydı. Musafirler törge keçtiler. Kadınlar çok vakit görüşmegeni için birden umum mevzularını tapıp laf etmege başladılar. Birisinin hayatı ve tabiatını karıştırmağa sevmegen kız özüne başka meraklı şeylerini kıdırmağa başladı. Etrafka göz atıp balanın hareketlerine baktı. Bu kızçıkны hiç de tanımağanını anladı. Kimnin balası da tasavvur etip olamaydı. Ya bu, yavaştan soradı o, oğlunuzun kızçığı mı? Yok canım, bu kızımның balası. Andan başını çıkargan Emine kederli tebessüm ile bakmakta. Çünkü birkaç yıl içinde farklı izahatlarga endi alışkan edi. Onun için indemey turgan. Musafir kız başkalarının işine kirişmege istemeyip bir şey soramadı. Ama Alime abla kene de devam etti. Bilem, sen terbiyeli olganın için sualler bermeysin ama bunu bilmege hakkın var. Nasıl olsa komşularmız ya. Anlaysın mı? Herkesinin kısmeti bu hayatta açılmay ve bazıda kızlar yoldaşsız kalıp otura. Benim Dülber eminim de böyle olacağını hiç de tasavvur etmedim. Yaşlıktan sandıkta cihezni toplaydım. Ama yaşı 35'ten keçi. Böyle alda bala doğurmağa daha kıyın olacak. Ne aytayım? Bala umuttan kesildi ve kendisi için bir bala tapmağa istedi. Laçare biz razı olduk. Kim ne dese bile. Sen imanlı kızsın, dep başladı aşhaneden Emine. Meni anlamak mümkün mü? Musafir kız şaşkan gözlerinin de anası, de kızçıkka, de kartanağa bakıp durdu. Böyle haberge içte hazırda geledi. Odada sanki sükunet dakikası başlandı. Elbet, istegini anlamak mümkün. Nasıl olsa sen de bir kadınsın, ana olmak isteysin. Ama bilesin mi? Allah'ımızın bu mevzuda katı emri var. Kısmetin bu günge kadar açılmagan olsa, demek Rabbimiz böyle istedi. Demek bu senin imtihanındır. Belki de bala doğurup tusunu joymamak istegensin ama
Бу ишлер бөле япылмай, абла. Никахсыз дүнияға келген бала нафиле пич сайылмай. Сен озуне яхшылық япмақ істедің, ама насыл günahқа башыны соққанын анламайсың ғалиба. Япқанын зина сайылыр. Ве бу буюк günахтыр. Раббиміз бізге бір іште не япмақ кереклігімізні Құранда яқшы аңлатты. Сөзлеріме жаның ағырмасын, саңа тек яқшылық істейін білесің, тек балаға язық. О бабасы саятны ақ етмеді. Мен оны бұны аңламайым, деп кестірді Алиме абла. Біз де инанамыз, ама о қадар терен далмасақ да olur. Етерке қызым бақытлы олсын. Эмине бу адымны япмаға жесарет еткен соң, ішінден чимчеп тұрған қасавет ве қорқусыны мұсафир қыз шымды сеслендіргені yüzüнден беллейді. «Ну ана, иди сюда, я не могу!» Дефтеріні көстеріп қычырып башлады қызчық. «Тоқта, қызым, видишь, я разговариваю!» Мұсафир қыз құвырчық сачлы мавы көзлі дүлбер балачыққа бақты. О недендір оңа пек бақытсыз көрінді. «Субханалла», деді өз-өзіне кедер еле қыз. «Бізім жайлығымыз бізні дешетлі günахларға соқтыра». Янында отырған қадынлар есе тез-тез мевзуны денештіріп, башқа шейлерге тақырдап лафларны девам еттілер. «Білесің ма?» деді Алиме. «Яқында бізге бір апай келді. О, этот койымыздың ақында книгу выпустила. Ойле бегенейім, там все фотографии нашей породы есть, мына бақ», деп китапның сайфелеріні көстермеге башлады. Четте отырған қартана бір шей айтмайып тек башыны саллады. О чоқтан енді бу евде өзіні бақытсыз дуяйды. Қырымға қайтқанларына аман-аман 20 ел олды. Ама не үшіндір балалары тек өзіні бақып яшамақталар. Япылған хаталарны есе доғру деп саялар. «Эмне Шерфек ата, сіз напайсыңыз?» деп сорады яш қыз. «Әште балам. Білмейм нечін, хасевет чекейім. Геджелерді юхламайым, чоқ yoruldum». «Мам, ну чё ты нервничаешь? Аш су, все есть, біз де янындамыз». Кесті Алиме ве башыны чевіріп қомшу эмнегүл насыл зорлуқлар яшағаныны тариф етмеге девам етті. «Иште», деді Эмине Шерфе қартана ве бойлелікнен башқа ичбір сөз түшірмеді. «Ғарип инсанлар. Олар нен вақыт не япқаныны шымды көрмек мүмкін. Evleri de sanki mezar gibi. Ne bir dua, ne bir Allah деген insan бар. Иман көңілде olsa етті. Şu evde bununla özlerini endi aldatıp çekiştirmeler bile». «Bağışlаңыз», деді қыз. «Намаз вақты келді. Қачырмаға істемейім, оданын бірінде қылсам olur mu?» «Elbette, юр, мен саңа намазлық берейім», деді Алиме абла ве бұныңнен қызны музбет тарафтан тәжіплендірді. «Бізде де иман бар, айттым я саңа», деді қадын ве ғұрурнен санки юксектен қызға бақты. «Аллаға шүкір, ойле олса қыбла тарафыны да білмек керексіңіз». «Қыбла? Қайда еді о тоқташымды?» Қыз біраз елмайып қадынның қолайсызлығыны бозмаға çalışты. Яхшы анладым. Деңіз қайсы тарафта?» «Мында, огде», деп көстерді қадын. «Айса қыбла шу сол тарафта олмақ керек». «Ойледір». «И что, ты все вот это, что надо делать, выучила и делаешь?» сорады Алиме абла. «Элбет, күнде 5 кере намаз, озыны әрбір мұсылман сайған адам кебі». «Ничего се», жевапланды Алиме ве одадан чықты. Қыз намазны башламаға істеді, ама сонки 20 даққа ішінде көргенінден фикірлеріні топлап оламайды. Бізім улу аталарымыз динini, әдетлеріні, тербие, намусыны жойған несіліні көрмек істейділер ма acaba? Адамлар шейтанға бүтінлей уйғанлар, юреклері қапалған. Аман, Аллахым бізні доғры yoldan urma. Қыз намазны бітіргенінен мұсафир одасына чықты. О, ана бабасына келген, яқында алман қызға евленген оғлу ве еліндекі балачықны көрді. «Сусана, принеси еще тарелку», деді Алиме абла одадан чықып. Бұда енді татар олған. Мырындады о өз-өзіне.
Мусафир кыз ise fikirleşmege devam etti. Her şey standart boyunca. Tilini, urf-adetlerini ve en esası İslam'ını unutkan Kırım Tatar ailesi. Ne içindir, yabancı gelinini kabul etmey, bizimki de gel dep. Ama böyle baksak onların arasında fark kaldı mı? O anasının yanına geçip Susana gelinin yüzüne baktı. Gelin özünü hep onaytsız duya, hep akayına bakaydı. Sevgi de Ulvi'ge 3 yıl evvelsi çıktı. Dinini deniştirdi, tilini öğrenip başladı. Ama kaynanasının gözüne hiç de kirip olamadı. Şu kızның gözlerinde sanki nur var, dep düşündü musafir kız. O bütün samimiliknen her şeyini kaldırıp yanı ayatqa razı oldu. Belki İslam'ın esaslarını daha öğrenmedi. Akayının bilgileri de besi belli yok. Ama gerçek imanı ve aklı olsa, öz balalarını doğru terbiyelep olur. Allah'ın izini olsa. Kız Susanaga bakıp ona parlak tebessümünü bağışladı. O da aynı cevap verip balasını eline aldı. Yerinden turdu ve dolapta kaldırgan Kur'an'ın yanına taba adımladı. İnsanlarını hiç bir vakit bırakmağanın ve merhametlik bağışlağanın için sağ ol, ya Rabbim, dep şükür etti kız.